Odofo aha eye Adom TV na dwumadi a wo hwe eye Nkuranhyensem mre me am tedwa mu a me de ho chia me edi am yeso eye Apostle Dr. Nita Kotego o fra me Nita Kotego so awon fom ye meje oso ene de ye koso a edwene emra ya ehye nkitahodie ana odo ase abrabo a ye bu bibi a be di mu bia na je se edi mra bi so adware e wo ne mra empo adidie wo ne mra se be didie amfa hwani mu emra che so be fa wanum na wa we se aduane no amene bibi a ye bia egina emra bi so enti nkitahodie ni odo so e wo mra na enne no emra to so mienu na me de bra wo emra me bra wo emra ba ko me say friend the mirror law so show ani na bi sa honsem and your friend the elevation law. You see, in life, you must elevate yourself to a level before you can join another person to elevate the person. We go into relationships with the mindset of elevating people to become equal as us. We don't go to be helped. Yen konkita hudemu se obi muame. Me konkita hudemu se me dum pempenso bi ametima kasa e ba na menim de, e ba na me we de, e ba na me sikasem. Eba na mekasa me so me elevate me ho me dum pempenso a metime ne obi adi nkita ho. You find the elevation law. Have you elevated yourself spiritually? You say wotum pon e wo susuma fam. You say wotum pon e wo kra mu. You kan wo kra wadwene watenka ene wo pe. Say wunyam puntuo a edimu e wo sa bia ye nyina mu. Ena wo die mu honam. You say wotum pon na watimi ene obi edi nkita ho na wahunu se abrabo ayeboye onipa enan e wo wiase. There are those who will add something to life. There are those who will subtract something from life. There are those who will multiply something in life. And there are those who would divide something in life. Who are you? Me say ye woni a edi bibi be ka abrabo ana odo ho. Ye woni a obeyi bibi afiri abrabo mu ana wodo mu. Woni obetimi ache wodo mu ade bia ma obi pepepe. Ene woni a wodi bi beka ho amana abro so. Emu de na woyo. Ask yourself if your life can be enjoyed by another person, that you can have actions that will bring joy to others. And so bisa say, "My brother me ko boy, nkita ho na me ko di metimi ama obi ani age." Ask yourself if you are able to tolerate others. Say obi e bibia metimi anya abotre age na tum. Nempo memba me bunfu. Na de oya enye no, ebedia suahuno ama me nmienu. Ask yourself, are you able to add value to you and to add value to others? As you metimi de bibia kan ho, na de bibia kan obi ho na ayeye. And ask yourself, are there things you can avoid? Are there behaviors you can avoid? Are there kinds of communication style you can avoid? Kasebu wa betimi agemu. Eni ebu wa betimi agemu. We are single dey nkwa na onamu ho. Ene okoda na nware anya hwe. We are single, udi na won nsam yenu kura didi anya hwe. Na the moment awudi obi nya nkita hodie no, emra bi wo ho ma ho. Ese wudi di kwampa so, na akoda so wadware na ho pampan ammo nipa na hwani mu. There are things you do when you are single, but when you become linked to others, you need to add value to your life. So to elevate yourself, find out whether your life can bring joy to others, whether you can appreciate others, whether you can accept people as they are. Then the next thing is whether you can tolerate others. Obi ane be dinkita ho bia no, bebi ofri so enko. Ebi ane mebu obaya, abaya wa hi. Aso we jira ka say oh me dey we dey wa ye. Nanso you okay. Me jira mu asua de na me na asua de abom. How ready are you to add value to your life? To add value to the way you talk. Ebi efia ofri mo to say sabe wo ofri kro bi so me mo kro ni din. E me efri me so, e me pesa. Da bi ye fa no dinkita ho. E say wo sua kasede. E say wo nyanto boase, wo buo ni suahunu. Na wo ni obi dinkita ho a de kan, wo ni dinkita ho a say wo di obuo kan okasa ho. E say wo di obuo e kan wo ne ye ho. Na wo di ni die mu obi a e na wo so e di ni die be ma wo. Efi ebiom aso wo suban bi wa pese wo gyamu ana wa bisa ho. Suban ben na ekurami a ebetimi adi minya na empo atete ni pakura me nante. Kasa ben na me kasa me amefo se enye na wankasa wa fifi mu abibi mu na waja na wa pagya ho akodim pempenso a
why your mama na wodimu na wapo. Love and relationships are for the mature people. Odo nikita hudie ni nyina so one a wapo. Mature physically, matured emotionally, and matured spiritually. Relationships are not meant for children. It is not a relationship that you are going to learn. Adesua wo mu de na so come and say wa dimu esipisita na kasa me so medum pempenso a me pagya me ho ekodumra ma bra body ani je bebre obi nyesa me koje afi obi ho ma bra body ani je bebre ni pakro no ma bra bo e de ahoto bebre ni pakro no ma bra bo e de ahofama bebre ni pakro no empo me obi a me wabojo kire se me abufu a me hye me ho so na ma tolerate ni pakro se de ote na empo me de bia kana bra bo ho na baba bo atumpon. If I'm able to examine myself to know that I've elevated myself to these levels, then I can go into relationships. Me say eye wodo ni nyina so ene se obe pagya ho akodum pampanso bi a obe ka say me so madu mapo e wo widie mu mapo e wo susu mu mapo matenka mu na me wa ntobase me de ani je bra obi na metimi de bibia kan obi abra bo ho na edimu odofo ha na meja wo edin yam je so nita kotego udin obo anka mepe mate metawase mamenna camera for na sound MCR lighting and empo me producer Randolph na webe kampedu ase wa onya amrehwe me nsoso no me da ase woni onyame entina